الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan mga Islam, waktu na to ini launta tagnaan sin kami in pangadjian bago atau launta pagpatumtum sarta pangadjian amoy in bago launta dahin ha pangadjian sin hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in kalabyahan sin paham agama Islam atau sin agama nato Islam tiap-tiap tisulakan sin ini hukuman sara doon hayan subaytod pahamon marayaw supaya amoy in mahinang yadto hugot sin pagsabunan pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy hasupaya bang tahitunay amoy nuwayon na pagkalokalo inyaon miyatok na paamoy in kabayaan sin Allah ta'ala sarta amoy in matarang longta piya lahil si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatimpo niya pa mga kasahabatan niya sampai 5 taon na marikato taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjarin ini amok kitab malaggo ini longta tayud turon sin guru na to mulya in pangadyan hatiap-tiap waktu longta mabiya sin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin ini sampai siya matanggos insyaallah subhanahu wa ta'ala in kitab manjari in ini insyaallah di na ako magpalugay itukbal ko in guru na to mulya amoy in tumagna hadlawin insyaallah sin pangadyan na to bago amoy in hatinya series ini pagyanon long niya sampai siya matalos in kitab wayron narwaing dahin kan Sheikh Basir Sahijuan wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Syukran patron. Syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna tafakkaha fid din min afdalil a'mal wa huwa 'alamatul khair. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Mauli mga maastay mga undang mga pag-iman mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala muna sa litiwan puji pamahatsut sa himatinggi Allah tuwan mapatut pujihun sang litun pagsukulan labi ula pagtag-ipunan. Iwan salawat salam ha Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iwan na sin ahli niya iwan sin kasahabatan iwan hisiyo-siyo na indeng ang mga umat niya miyagad sin limpa sin panguna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikian magsarang sukul kami fa Allah ta'ala mauli pahambuk maas na mukalasahan nakura sin nidaul Islam dihilan niya kami ri waktu magpatumtum kanyo iwan mamahagi sin maniw tiyo pamaham amuin yano gara kamus na Allah subhanahu wa ta'ala paglamit-lamitan na to mamusok kita nyo dengdi hajambangan sin surga ini sabab inida kaya taytiran na siya kaya suknaan na siya jambangan sin surga damikian nasabot day sabsin mga ulama iban ngiyanan day sabsin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam law niya in majalisul allati yuta'allamu fiha al-ilm nafi' inyan tiyawag siya riyadil jannah jambangan sin surga. Mauli mga kiaunungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bunar tuod fa inna tafakka fi din min afdal al-a'mal bunar tuod in pagpaham in pag-ingat sin agama
ding ha mga sarayaw-rayaw, ding hakatan kakahinam. Wa huwa alamatul khair. Sartain siya tanda sin karayawan, tanda sin hinang marayaw, tanda sin hikadaw at sin manusya sin karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalil makawa na to, man yuridillahu bihi khairan, in man sartiya lang tawihan na magluluwa, in fi'lu niya amunain yurid isyusyuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tukbalan niya dihilan niya karayawan, yufaqihu fid din, paingatun niya sinakama. Sumagawa lang sin mga sila ahlul lugha, banglong niya fi'lul mudari yufidul istimrar. Bukon in maksud, bang sopama in tao, nakahati na siya magbahasa Arab, nakaingat na siya sin magsambahayan, ba't di na siya paingatun sin magjakat. Sumakawa bukon bihadto, bang imano siya, tagnaan na siya makahati sin agama, makahati na siya magpaham sin luka Arab, makaingat na siya magsambahayan, suway na siya continue, masi-masi siya imingat sin pagjakat, masi-masi siya imingat sin pagpuasa, ingatun na yung katan, tati panatawakat ingatun na yung katan kaisuk-isukan sin agama. Bimana ingatun niya katan inuuno-uno piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam sahingga abutan siya sin kamatay. Biasa nagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtag-ipon ka, in pagtag-ipon lamod dito in pagpaham sin agama. Pagtag-ipon ka fallahu ta'ala sahingga dagpakan ka sin kamatay. Walidhalika li'anna tafaqquha fid din yahsulu bi'ilmun nafi'. Aramikyan yan bunar tuod in pagpaham maagama, madawhat sin manusya, makawa sin manusya in ilmu magmumfaat hakawi niya. Dagpak fadlaw akhirat. Alladhina yaqumu alayhi amalun salih. Amun mahinang niya tindukan, mahinang niya dalil, pamakunan, doon hapag amal niya ibadat, hapag hinang niya hinang marayaw. Sabab tumtumun na to, in kakahinang sinmano siya, bukon siya kiawa nga ilmun nafi', ilmu piaturun sinallahu ta'ala mon parasul niya, bang niya inangun, bukon siya yan amalun salih, bukon. Ittifaqin mga ulama, bangin kakahinang bukon labay harakan sin Allah, li halimpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panghindo, lamod na in mga kasahabatan dihilan niya amuin kapatut manghindo pag-agama, inyan bukon siya amal salih. Wa qala ta'ala, in panman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Siya amin Allah ta'ala amuin nagpara rasul bil huda, in ma'na sin huda huwa ilmun nafi' wa dinil haq, in dinil haq amuna in pagyan amalun salih. Siya in nagpara sin ilmu magmumfaat bimana wahyi, bang nato sabuton in pagyan ilmu long sin mga ulama ilmu syar'iyah amuin ilmu piaturun sinallahu ta'ala maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon sa ilmu dunyawiyah. Mangindarahi pamano siya papaghinang marayaw. Wa kad amara Allah subhanahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu ziyadatan min al-ilm. Benar tuod naraak sinallahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan mahatut si mahatinggi in nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin mangayo mikiganap ilmu. Wa qala ta'ala wa qul rabbi zidni ilman. Iwan pamungko ya Muhammad, o Tuhan ko ganapin ilmu. Wa qala Hafidhu Ibn Hajar, long Ibn Hajar, Hafidh Ibn Hajar, wa qawluhu azza wa jalla, diyahi mumungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, qul rabbi zidni ilman, wadihun dalalatin fi fadlil ilm, matarang manunjuki pakalabihan sin ilmu. Sabab mayta mga kiulungan sinallahu ta'ala.
لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويرؤون إن الله سبحانه وتعالى dia akniya in jungjunganta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bitalabil azdiyadil min ash-shay wayruun dia akna in jungjunganta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mangayo uno-uno na higanap hakawi niya uno-uno na katan malainkan illa minal ilm malainkan dengha mga ilmu dengha sabab ini matarang ka ito yung mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Nabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sangat iningat hayil mo da sabab mayta inyaun hindu ka na di sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumakawa masi-masi siya magdua mikiganap pamaham ning Allah subhanahu wa ta'ala. Biyari na ba in kita niyo in bahasa Arab bukun bahasa nato sarta bukun pa kita nuring nga jumlahan sin mga sahabat bukun pa kita no jumlahan din nga family sin Nabi. Iban bukun pa kita no jumlahan sin mga Nabi. May ta kita nuri mga fallahu subhanahu wa ta'ala sin ilmu magmumfaat. Sumakawa mga kiulungan sin Allah ta'ala. Bukun ni maksud sin bisara namo. Bat mga yu kita fallahu ta'ala paturunan kita wahyi biya sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukun. Mamarahinayad tuin ilmu tianggos sinallahu ta'ala hapanguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haayat timurun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Lang si mga ulama in ayat ini kahinapusan syara piaturun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab yan bangin manusia masing-masing sa himinang syara sin pag-arama mapuas tianggos sinallahu ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkufur siya ayat ini. Iwan mangon manu siya imyan pagpaturunan siya wahi nagkufur siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam mayta sabab in khataman nabi kahinapusan nabi amuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab mga kiulungan sinallahu ta'ala impiagbiddaan sin manu siya amuin ordinary manu siya iwan sin kanabihan sabab sin wahi in piagbiddaan tayban sin sila in sila pagturunan wahi sila yatuin mga nabi or rasul ampain kita manu siya basyat di kita pagturunan wahi bangkaw tiurunan wahi bimana ini kau nabi raisab amnyan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala wa qad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع رياض الجنة. Benar tuod niyanan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga paglilingkod-lingkulan, pagtutumpok-tumpukan, pag-iimun-imunan, amuin maghido, magpahati, magpasawa sin ilmu magmumpaat hakahuy sin manusia tiyawag siya jambangan sin surga biya na sin tampat lingkuran ko ini hati niya in mga kahuruan takalasahan bukun sila nagtitle nagngan bat hapikil-pikilan nila ininitoy deng ha mga himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin sambat bangsa pa maaun pagpawa na mo di bat magkalagyan kamo dalil na mariman kamo mga subo insyaallah ta'ala in mga piyagpagawa na mo yari hakitab kataan insyaallah subhanahu wa ta'ala amun ilmu magmumpaat mahinang padduman makatunyok pamano siya madto pahikasok niya fallahu subhanahu wa ta'ala wa akhbara anna al-ulama humul warasatul anbiya iwan damikyan na may taikato bunnar tuod in mga sila ulama, sila yan in warith, ganti sin mga kanabihan. Hangkan na mga katawtay manguran na mo, lamod na mga katawtay manguran na mo jamaat tablig, ando pangayon na mo kanyo, bukon na kamo mawasag amuin, dumukal ha mga kaguruhan. Wayroon saan pagpakuong sing kaguruhan malingkan amuin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan pagpatumtumla sa kato niyo, bangsa pa maon kasaan na to pahuntulon sin sila
Sawabin sila yan, biya da sipat sin kanabihan. Bangaon de nga mga hinang wala imamu, tartan to paguntunon nila kaniyo. Nawang sa pamaon kasaan kakitaan nyo, inya tuling nga mga panasas sin syaitan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna linsanu qabla an yuqaddima ala al-a'da'il amalin ma. Wayron pagduarwa, may ta kita niyo manuntut sin ilmu, may ta kita niyo humati sin agama. Sabab may ta, hirarita dari dunya, wayron lang niya pagduarwa kung nato din manusya. Hari pa niya hitunayin hinang niya yaon, uno-uno na, suway rapat ingatun niya bang biyadin indan. An la budda an ya'rifat tariqa allati tuaddi biha bidalikal amal. Wayron dapat suway ingatun niya muna indan, inaturan, bang biyadin sin biyadin yung paghinang. So paman niya mawaya kaw himinang bangka, nari kaw maingat bang biyadin yung pagbasbas niya. Wala kaw nakita hataw maghinang bangka. Tuwi na kaw nagkatkat at tawakan nagbasbas. Taka-taka ka mo nagbasbas, wala mo piyangadji, sambil na hinang buksay. Sambil buksay, wala da ko nakapangadji, bang biyadin yung paghinang. Nagbasbas naman kaw, nahinang na tumbukan. Nari sambil tumbukan, wala da kaw nakapangadji, bang biyadin yung pagbasbas. Sambil lakay na po sanin, mahinang mututpik na kuman mga kiaulungan sila Allah ta'ala. At niya, parkala dunya, bang di pangadyon sin manu siya, suway, di day sabi karayaw. Ang na sa pamanay na bukmano siya, mawaya siya imingat magtanong. Tuwi niya naman to, hibutang inbigi palupa, hibutang niya sadya, inpangasubo, tumubo baha inbigi yato, maray to handi, pagbalik na wayron na ron inbigi, kaya kaw na si manok-manok. Sa subay niya asuunin tao magtatanong, biya dinin pagtanong, nabaitaan ko sin tao. Biya da sinangisin Allah ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lam. Mga subukaw ha taong magtatanong. Biya din tuanin pagtanong marayaw, iban marayaw in sambu-sambun sin tatyanong, nawaitan ko sin biyaksa. Law niya kaliin lupa, paluno ka, tubig-tubigi, ang pamuluunan imbiyan pamuntabunan, pagos bisi tahon mo adlaw-adlaw. Bukon mo pasaran, bihat to'y magtanong. Bihan day sabdamik kanin akam Islam. Biyadin in pagtunay mo sin akama, sin ibadat, marayaw, tay maun, bangsaw pa, marita pangatsiun marayaw. Bangsaw pa, madi kita nyo ka mawa ilmo, day nga Allah Ta'ala, iwan sin Rasul niya. Sa hinggalaw niya, hatta yakun al-hadal amalu, sahihan. Sa hingga, in kiaunan sin hinang yaon, hinang amuin, tay maun, bunnal, tungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damit yan gumawa natija niya, kakitaan mo, inatija sinhinang mo marayaw, aun waktu ka na naman talaga hindi nga kabuita, tumtumun na to. So pa nga naman sin sambahayang, aun waktu, law mo imian in tao, meta, masiguro mo kayong tao magsasambayang iban sindi, Allahu Akbar. Aun alamat beta sin Allah Ta'ala kato, hasambahayang sadya kaingatan mo na yung sambahayang mo, tiyay maima mo iban sin marayaw. Biyadin, law na inna salata tanna anil fahsyai wal munkar. Bunarto din sa bahayang makapupo, makapagang sinhinang fahsya, amuin hinang mangi hakaboy sin manusia, ding ha mga ikujangki, hay mga ikot, pamungmung, pamawa-mawa. Iwan sin mungkar, amuin hinang sulang fallahu subhanahu wa ta'ala, syirik bid'ah. Bangin mano siya, di mayawin sa bayang niya, naignin doa parkala yato. Sa bangin mano siya nagsasambayang, masi-masi indua yato, bima na wala nakapupuin sa bahayang niya. Ati niya, di pahadun niya, in natija sinhinang kananaman mo. Lawi luwa na adlaw akhirat nga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin mano siya, so pamari manuntut ilmo, kayfa tukaddimul insanu ala ibadati rabbih. Biya din yung pagtunay nga sinimadat niya patuhan niya bang siya di manuntut ilmo. Minsanin pag-ayil di niya kaingatan. Minsanin parbahagyan sin tubig hipag-ayil jarihon kaiwan sin di niya kaingatan. Minsanin magbudo in luhay-luhay di na kaingatan sin mano siya.
Malugay na piyuhan taon na pag-ibadatan, puti na imbuk, minsan in pagbudo, Masya Allah, aun pa rin mga di makapahamsin pagbudo. Arab nakakari na misita tung katao iwanan namo, nakakaon pajami, nanuisuy, law niya mataod pa mano siya di maingat magbudo. Mayta, magbudo tuwa di misan pagpaabuton in pagbudo maripasiku, din di sadya. Biyan-biyanon sadya in tuwig, biya sa kaula-ula nagbarber. Allahu Akbar. Nakakadto kami pahamuk kauman, iya sumusin mga nawakidus saum, nawakidul wudu, ando di misan makaingat. Kadto'y kuno hamuk kau muslim, di mo misan kaingatan, in makalalaksin puasa mo, iwan sin makalalaksin pagwudu mo. Hangkan na mga kiulungan sinallahu ta'ala, subay kita niyo magbalik mangadji, patagnaan na kauna. Ada kalabaha, kaya lupahan sin kita niyo. Kaya lupahan, di nga sabab sin timaod nin ilmu na to, ilmu din di hababaw sin dunya. May ta kita mangadji ilmu sinallahu ta'ala, piyaturun man para Rasul sallallahu alaihi wasallam. May ta, sabab inyaon allati tatawakkafu alayha najatuhu minan nari wa dukhulu jannah. Sabab inyaon mahinang tatindugan, mahinang tapapahunan, sa sandigan, amuin hikalap pastaring hanal ka, sa arta hikasud tapalom sin suluka. Imano siya bang muasahon, hisyo ka mamawaya sumud suluka. Allahu Akbar. Wayron saan hindi mawaya katan. Sabab, iyanon mawaya ka mo sumud nalka, narita mawaya, sabab ayaw palang ta nalka na. Misan hindi hadun niya, malusad dyan duhul limasin mano siya, ahon ka na naman ng sakit katan. Baututun sa dyan mano siya, Masya Allah. Kana naman mo, hindi mo pagkana naman. Amin ul di misan ko makahiwal. La ilaha illa. Biyarin na ba yung paminsan na sinallahu ta'ala. Ang mga mano siya, limigwat, timukas di hababaw sin niya, wala miyakad hasyara niya. Di nga sabab inilang sin mga ulama, وَمِنْ ثَمَّ اِفْتَرَكَ النَّاسُ بِنِسْبَةِ الْعِلْمِ وَعَمْلٍ ثَلَاثَ فَرْقٍ. Hahalyan, harilaw niya, in mga mano siya, hapag tuntut sin ilmu, hapag kawa sin ilmu, iwan sin hinang, nabahagi in mano siya, nagtukawagi. Haparkala sin ilmu, iwan sin parkala sin kakahinang. Naray di hisyuwa in maksud kawaon na to matan. Lang niya, al-fariqul awal, panagnaan tumpukan sin manusia, kimawa sin ilmu, iwan sin kakahinang, gimayunggong. Alladhina jama'u bainal ilm, nafi' wa amalin salih. Amuin mga sila, iyang buok nila, piyangadji nila, hiyati nila, inaantara sin ilmu magmumpaat, iwan sin kakahinang marayaw. Amuin kakahinang taymaw sinallahu ta'ala. Wa haulai qad hadallahu siratal mumna'im. Sila na yadto in mga hidayatan pianduan sinallahu ta'ala paraan pagyan sinallahu ta'ala dilan na ni'ma. Tawakan kadtunta na paraan maguntol. Alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin. In mga sila yat tuling nga mga kanabihan, ding nga mga tao magsasabunal, ding nga mga tao umaatubang haran sinallahu ta'ala, iwan sin mga sila tao naghihinang marayaw. Wa hasanu ulaika rafiqa. Karayawan mura-murahan inshallah subhanahu wa ta'ala, magmuwafikin Allah subhanahu wa ta'ala. Wafikan sila yato. Tiyawapikan damikyan. Iwan piyatutog sila kakahinang nila. In mga ini, mga kiulungan sinallahu ta'ala, amo yan tuin panagnaan din nga mga tumpukan sin manusia. Hindi karuan ilaw niya, al-fariq al-thani, alladhina ta'allamu ilman nafi'a walam ya'malu bihi. Sila na yadto amuin imingat sin ilmu magmumpaat, sumagawa, wala nila hinang. Wala nila iyang gautaan, piyahil-pahil nila. Wa haulai humul magdubu alaihim. Sila na yadto in kiyarugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minal Yahud, dahing sila yadto ha mga Yahudi. Amuin nag-ingkar hakahinapusan Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
waman naha nahwaha. Iban isiyus na inmiyagad din kanila. Hati niya nanuntut sin ilmu, magmumpat, sumakawa, wala niya iyang gautaan. Lamod siya rin ha mga sipat sin Yahudi. Wal fariqu thalith, ikatutumpukan, alladina ya'maluna bila ilmin. Amuin mga sila isab, naghinang, sumakawa, nagibadat, sumakawa, wayrun ilmu nila. Wa haulay humul ahlud dalal, sila yadtuin mga tao halawm sin kalawman. Ding ha mga minan nasara, waman naha nahwahu. Iban hisiyus na inding ha mga simupo, miurol sin limpa sin sila. Mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha tutumpukan kita na to, nasabot diha kitab ini. Matarang nakato niyo, in pagyanon ilmo, magbumpa at ilmo sing kanabihan, amo in ilmo, ding Allah ta'ala, ilmo magmumpat salta, iaagaran sin hinang marayaw. Iaagaran sin hinang marayaw. Kuno mong kaingatan ni hinang yan hinang marayaw, bangsaw pa maimpiyag dalil sin hinang sin hambuk tao yan, kiyawa niya ding ha Quran, iban hapang Hindu, pamandu sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahabat, amo indilan niya authorize. Bang tapunon ni himumungan katan, indalil sin hinang niya, kiyawa na ding ha Quran, ding ha sunna, ding ha ijma, iwan sin qiyas. Di sa limiureng haupat parkala, nagkawa siya, ding ha mga piyag dalil niya sin ibadat niya. Adapun bang sa pama, in mano siya nag-ibadat, wayrun nakabakan niya, dalil, ndo, iwot ayaw na kamuhiminang. Inyan, bukon na sa ring ha Pangido sin akama Islam. Pangido na sa sin mga napsu-napsu sin mano siya. Bang mo sila subon, nunutuanin dalil sin kakahinang mo ini, hitudlo, hinakuan katan. Naraindi hay karuwa tumpukan, inasabot takay na tumpukan sin mga kanabihan, sin mga tao nagsasawunnal, tao mag-umatuwang hakam Islam, iwan sin mga sila naghihinang marayaw. Inikarwa, tumpukan sin mga Yahud. May ta sila ini na iyan sin Allah ta'ala kiyarukanan. Sabab in mga Yahudi, sila in panagnaan, wala parimatungin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kaya ingatan nila, in akama Islam, akama kasabunnalan, kaya ingatan nila damikyan in Nabi, susungon, pagoon sinallahu ta'ala. Aun, mamay taising kasabunnalan, sa at takala, gimuha man dito habang sa Arab, wala gimuha habang sa nila, kaya rukalan nila, nag-ingkar sila. Sambil tiapok nila na wala nila na hinang indakan sintuhan nila kanila. Simulang sila din nga sabab yan, kaya rukalan sila sinallahu ta'ala. Amin pagyanon, kaya ingatan min ilmu, yaon inbun na sumakawa, hitapok mo siya. Bukon ni sabyasin kaibanan, magdaawa, aon ilmu tiyatapok, suway nilaw niya hipagbaloy puti ang pasya gumawa. Ang paisab bang mudahon magduro, nawayray kasuy-suy kayo mo. Mataod na yung mga bihan papanaw sin mano siya, nakapanghati inian hagin hawaran nila. Sabang mudahon na magduro aduway, hindi sabi karihil. Ini katut, tao maghinang ibadat, biya na sin sambat, biya na ko sin sa kaula-ula iyan, tuan ayaw na akaw himinang sin ibadat, bang mayroon mo pakihatian, bang wala mo pakiyapahaman, iwan mayroon dalil mahinang, biya da kaw iyan sin mga ulama, in ikaw yan miyakad ko sininang sin mga tao Christian. Asawab in Nasara, amuin mga sila Christian. Nakiyan sila, intuhan nila, ni Jesus, damikyan nasabot lang ni Jesus Allah, at tawakan anak sin Allah, sibu dalang niya in ngan sin Allah, ingamun lang niya ngan sin Ama, ngan sin Anak, iwan sin pagyanon na Holy Ghost, inyan hambuok da. Na sila ini mga tao wayroon halawm, kalawman nagtuhan.
nagtagipon halom kalawman. Wayroon pamaham. Na isiyusun miyagad, naginang ibadat, sinwayroon pang hati niya, ando na lamon kita nuring hato. Ayaw man masakit na to dungugon, asarap aun waktu udyo-udyon tayo mga sila, ay ikaw lang tayong dakuan ini. Way na pagkaakal sin mga Bisaya ini, sumumba kan Jesus, sumumba hakahoy. May tatadto sila na iyan, asarap na iyan ta sila, nag-ibadat sila yaon, wayroon nila kihatihan, intuhan nila. Kihatihan ta inyo bukuntuhan, nabiya din na sa upamain ikaw isab, namungkon ikaw Muslim, sumakawa tuan misanin pag-ayl, di mo misan kaingatan. Misanin sumambahayang, di mo misan kung maingat ko sumambahayang. Misanin tumakbir ka, bibihan mo misanin lima mo. Ang penrasul sallallahu alaihi wasallam, yung pagtakbir niya biyan, biubuklad ilima na piyaharap niya pakiblag. Pagos aun waktu manu siya tumakbir, iyan pabihan pataas, himutang maripapusod, nakadtuin niyo puno. Bangkawasubunin ikaw Muslim, la ilaha illallah. Mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, intutumpukan sin mga parwagan sin panghati si manu sa sin ilmu iban sin kakahinang di kita ni subay kumawa hatumpukan panagnan. In mga nasabot yadto wa yushmilu hadhihi al-firqa thalathata qawluhu ta'ala fi surati al-Fatiha allati naqra'uha fi kulli rak'atin min salawatina. In mga nasabot yadto, to parbahagian sin ilmu, iban sin tumpukan sin manusia, di ha suratul Fatiha, amuin daran na to pagbasaon tiap-tiap rakaat, sumakawa wala takya pahaman marayaw. Inagita, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Utuhan na mo, pandui kami, ihdina siratal mustaqim. Hindi lang sin mga ahlul lugha, bukon sa ini fi'lul amal bat nang daak ko fallahu ta'ala. Sumakawa in pagtawag din sin mga sila ahlul lugha, nakwiin lang niya fi'lul talabi. Amuin fi'il bukun diak minallahu ta'ala sa inikaw nangayo. Utuhan ko, utuhan na mo. Pandui kami paraan maguntol. Siratal ladina an'amta alayhim. Biya sindan sin mga sila an'amta alayhim. Hindasiyo. Amunain al-anbiya wa siddiqin wa suwada wa salihin. Ghairil magdubi alayhim. Bukun biya sindan sin mga kiarukalan mo. Hindasiyo, yung mga Yahud. Wala dalin, iwan sin mga halawm, sin daan sin halawm sin mga kalaungan. Atin niya, turan, impiya ngayo ta, tiap-tiap, sambahayang ta, amuin daan sin nakauna. Daan sin nagkanabihan, daan sin tao magsasabunan, daan sin mga tao maatuwang asatro, akala sin Allahu Ta'ala, iban daan sin mga tao maghihinang marayaw. وقال إمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم. Sila yatto law niya haayat magdubi, sila yatto in mga ulama. Ulama, nakahati sin ilmu magmumfaat, sumagawa, wayroon amal, wayroon kakahinang. Di nila hipaghinang in ilmu kaya pahaman nila. In sila yatto kaya rugalan sinallahu ta'ala. Ang kanalaw sin mga ulama, in ilmu, wayroon hinang bukon siya ilmu. Di da siya magmumpaat. Kanawang ko nakahadis sin sambayang, tatbi kain pagsambahayang. Kaya ingatan min pagwudo, ay ingatawang hinangabang biyadin tulin pagwudo. Uno-uno na tibayuan sin ibadat. Uno-uno na in pamaham mo akama. Suway mo sa hinangan, hinangun hariin diin na
in kakausan. Sebab iyan day sa kita sinallahu ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Tunayan niyo in pag-ibadat, tunayan niyo in hakurain doon kaniyo amin magtagipon kamo marikako. Himinang sindiakan ko lumayo sinliangan ko, hari indiin na in kakausan niyo. In panagnaan niya to fal awalu sifatul Yahud. In panagnaan sifat sin Yahud, wa thani sifatul Nasara. In hikaruha sifat sin mga tao Nasara. So hisiusiu in miyagat sin kakahinang bihadto, lamod siya rin nga mga sifat sin Yahud. Hisiusiu dami kaya ni sabin, nag-ibadat wayron misan panghati niya, di siya misan magpangasu, in siya sifat sin tao Nasara. Mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala, mga palanggungan na mukha kami Islam, tumtumod na to, in pag-ibadat na to, bihayaon, hanag-ibadat kita ni wayron panghati, tartanto di na to, kita ni udilan kaampunan sin Allah Ta'ala, mayta, bukumbya sin sila na kauna, nag-ibadat iabutan sin kamatay, wayron panghati kulang, hasabab inilmo masigpit pa na kauna tuntuton. Pagkabihayaon may tamakayan kita akon wayroon na. Akon wayroon na. Di sab kami man di na kaw ampunon sin Allah Ta'ala. Akon wayroon na. At tinamisan pa akon maniw-tiyo. Mayta, asabab sin panglukat ti Taiwan liso ta, minsan payaw nin ilmo, yaon na halo pantri na kita minsan imingat. Biyayaon biya na sinsambat, in ilmo sinallahu ta'ala, ay, kakausan mo humati ha cellphone, kakausan mo humati ha radio, kakausan mo humati ha laptop, kakausan mo humati ha TV. Kataan sin diarasin mano siya, biwutang haway niya, inyaon mahinang na siya tiranan, hikapanuntot niya ilmo. Biya na singkahalan na mo ini, yari kami hanida, in kamo nag-uusaha-usaha, in kamo nga panawan nyo, nag-i-school-school, di na kamo makatunay sin ibadat nyo, amoy ibadat pagtuntut ay mo pagkamadrasa-madrasan, di na kamo sa upamalaw nyo makakaus umalok pagkagawruhan, nabiyadiin na babang sa upam makauwi kamo ding ha school, ding ha panawan nyo, ding ha office nyo, iwan TV nyo, pag-uus umukap kamo sin channel ini, nanuntut kamo ilmo. Mga kiyaulungan sinallahu ta'ala, di na may nang dakwa si mano siya, umaluf fa Allahu Ta'ala adlaw akhirat, wala imamuin pagwudunin, pagsambahayang nin, pagjakat niya sabab sin ilmo, di siya maingat. Sabab biyayaw si maplag in pagpatumtum sin mga kaguruhan na to kalasahan, mga kiyaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law sin kitab na mayta, wa kathiru minan nasi idha ra'a fi tafsir anna al-yahuda wal yahuda magdubun alayhim. Bamu kitaon ding nga makamat ding nga mga mano siya. Pabila kitaon nila, law niya ding kitaon nila ing katapsil-tapsilan. Kamatawran ding nga mga mano siya, pabila kitaon nila ing katapsiran, bunar tuudin Yahud sila yatwin kero walan sinallahu ta'ala. Wa anna nasara dallun, iwan sin mga nasara in mga silan halawm kalawman. Pag-uwas din di, dhanna jahilu anna dhalikal maqsusun bihim. Imangan angan isa mga tao jahil. Inatis si jahil din di mga wayrun ilmu. Nakiyanin sila taka ilmu. Wahum yakra'u anna rabbahu faridun alayhi anna yad'a bihada du'a. Inagi nila inya tumaksusun tanto sa kanila. Ipabasa kanila sintuhan nila. Inyompiado kanila, ipapangindua kanila. Mga tao jahil, imyanin ayat yaun, kairil magdub, si ihdina siratal mustaqim, siratal ladina namta alaihim, kanila hadya kuno. Iwaniyan sila, dahil doon sila magpatiwiliwon. Masya Allah. Para alwala nila misan kaya pahaman, misan inhimumungan nila, mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Daran-daran tahi pagpangindua, daran-daran tahi pagsabot sa bayang sadi kapahaman sin manusia. Dengan sabab yato, mga kiyaulungan sinallahu ta'ala, in suratul Fatiha, wa huwa bayyinun lana hikmatun fi faridatin qiraatil hada suratul azima. Den doon piatar rangkatu nin hikmah, unuin makawata, amin putti, sin suratul Fatiha, kalabihan niya, makawata rin doon sa lago-lago. Tiap-tiap sambahayang fi kulli rakati min salatina. Makawata yan. Law niya walam na tashtamilu alayhi min asraril azimatin. Takala in suratul Fatiha. Dahin doon
kabaakan mo kaniya, hindi nga mga kiapardo-pardo, kaparduan sa lago-lago. At niya, lamod na rin doon, biya na sinlang ta'alatina fi jumlatil hadad du'a azim. Amuin natiwok din doon kanin pangindua sa lago-lago. So, di nga sabab yan mga kiaulungan sinallahu ta'ala, mga yung kita ni Allah subhanahu wa ta'ala, mama na tiap-tiap pagbasa sin suratul Fatiha, amuin makadawat kita niyo, amuin ilmu magmumpat, iwan katunyukan kita niyo matto, at tiap-tiap biasa na to. Imiyan kita niyo, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim. Tumtuma, thumma a'lam ayyuhal qari'u. Lawsin kitab na may ta. Mahuli, ingat ako kau tayo mangud ko. Namasa. At tinapanag na nakimpya tumtum sing kitab, lapayin ta na kamo. Anna al-ilman nafi' innama yustamaddu min kitabi wa sunnah. Makawa siya in kitab magmumpaat, ha kitab sunnah. Kitab sinallahu ta'ala Quran iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafaham lang niya, tafahuma, ingaton mo siya, pahamon mo siya, watadabburan, iban sin pagtadabbur, dungdungan mo siya, ubos mo siya, pahamon, dungdungan mo siya. Sababin mga mano siya, amuin masuk fallahu ta'ala, bang siya magbasa sin Quran, magbasa sin uno-uno na katan, pagdungdungan niya, pagtali-taliun niya. Makawa tayan ni nga mga kaguru-guruan, di nga mga mudarrisin, amin mga sila naghinang si marayaw, hinang nila. Di nga mga kitab, kutubot tafsir, makawa ta, in mga kitab-kitaban fiqhi, kutubul fiqh, aywan damik ka na kutubul nahwi, amin lugat al-Arabiya. Sabab in luga, lang si mga ulama, ang lugat al-Arabiya miftahul ulum, kung sinsul ka, hikapaham mo sin sunnah, iwan sin Quran, iwan sin sunnah, lang na siya kutay, minsuway kita humati sin luga Arab. Nabang sa pamarin na kita humatis, makaingat si luga Arab, nayari na kita yung nagdan na siya, tiyatampar, tiyatataw sukta na bihan lang ta, tiyak anad-anaran, diin-diining kakausan. So, umayat tuwin mga karandanan, imingat kita yung mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Faljawabu alayna ya akhil muslim litaku amaluka sahihan. Sabab mayta injajawawan kaniya mayta tu imingat supaya in kakahinang ta may nang sa amin sahitay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. So mura-murahan mga kiulungan sinallahu ta'ala. Hindi mayta kalagyan na tuin ilmu sabab inallahu subhanahu wa ta'ala dilan niya kalagbuan iwan na nga suwin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao takapangati iwan sinuway. Long sinallahu ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Uno long sinallahu ta'ala magsiwo kain tao taka panghati man sin tawirun panghati wa inna ma yatadakkaru ulul albab. Iwan bunar tut in tao makusuk in panumtum. Pallahu ta'ala amura in mga tao taka-akal. Tao taka-akal aw nambuk tafsir beta sinallahu ta'ala long niya in Quran yahdi illati hiya aqwam in Quran hidayat in tao in pagyan aqwam nasabot ang tafsir Ibn Kathir in aqwam dito mga tao ahlul ilm tao adil nagpapabuntul haaka masinallahu subhanahu wa ta'ala damikyan kamulyan sin tao nanuntut ilmu yarfa'il ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat ang katun sinallahu ta'ala hindi kanyo na mamarat saya minkum daing paisab kanyo amo in nanununtut ilmu. Ang tao na mamarat saya, nagsasambay, nagpupuwasa sa wala nanununtut ilmu, bang munya tuhi ay pag sibo uniwan sin pagyanon sinallahu ta'ala tao nanununtut ilmu, malago pa in kamumpat, atawakan malago pa in daradat sin tao nanununtut ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Matarang kato niyo in ilmu suway ra siya pangadjiun pahamon sumura-murahan amuyat tulong ta in amuyat to in panagnan ukawan sin pagpatumtum namo ding nga mga ilmu magmumpat suway ra kita ni manuntot ha supaya kita ni dumayaw in pag-akama insyaallah subhanahu wa ta'ala.
dito patugtuon namin humumungan namo mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Balik na po maripahamok maas na makalasaan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, ito na lang tain na panagnaan sin amoy ini pagpangadji na to tiap-tiap waktu biasin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala min parsukuan sin guru na to hay doon ang dimir katot tanyo sin patumtum serta amoy marayaw in kalilay long tasin perkala mapatut na to dungdungan mapatut na to tudhatihon asupaya ri kita magkalukalungan kita maghinang nasin amon daakan katot tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya inyadto matanto natutud na inhinang nato yadto tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala bihat to sa to in kamaksuran niya biya na sinamuin siyambot ni hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam amoin hisiu-siuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amoy nagtutuyo day sa mabaya imingat ampas siya nagmaingat na doon hayan paingaton siya sin Allah ta'ala sin ini tungod parkala pag-agam hati niya doon hanaon taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala katan sin pangayo niya patuhan sarta pinanggautaan niya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din amat to ina batumtum kato taniyo si na Rasul sallallahu alaihi wasallam yari masih kiyawin kato taniyo minsan siya wala na di halawman si kita niyo na biya na sinari na pangadjian na to doon haamoy in tiap-tiap ini mahapon isnin biya sin bihadto insyaallah nakakitaan na to in guru na to ini amoy gumanap na isap si pangadjian sampai biya na sinari amoin matalos matanggos inamoin kitab yadki kita niyo ha ini tunguran niya yan insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko kanya in microphone amoin dimhil katutan niyo ini dua along ta amoy in pagbutasan sing kita niyo waktu ini dahil mangayo kita niyo taufik Allah subhanahu wa ta'ala mayan in pangadjian nito mahinang na to amal haadlaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Support pato. Alhamdulillah mga mas na mutay mangud ang mga nagdurong og iwan kimi kita hadlaw ini mura-mura ni pagpatungtong namo aw makawa na ko pangadjian biya na sin sambat kaon na tuyat tuya sin pagkawa sin pusukan dahon niya madto papukad niya pagubos may nang siya ubat may nang ubat impusukan pato natin ang lumalingkat intaw magdurong og simipat sipat pusukan bang manaw siya ring haway lawakon niya kataan tapuan niya yung kasumping-sumpingan amon kay ingatan niya aon maka niya mumpaat pag-usya to pagsupsup niya sindo na sumping yan dahon niya papukad niya sila kataan punon nila rito pagpun sinasupsup nila mahinang gula ubat sing kataan sakit bihati nantang nato bang kita ni magdungog nasihat ando ayaw nato nakitaon dungdungan in kasaan sing kaguruhan amon ding halaktik sindila nila maghimumungan sa kaon na to ilmo magmumpat ikarayaw sing kabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na sinsamat na mga on kasaan namo din diha pagpagawa na makajari na kamo mari mga subo biyan iwan umingat sin dalil ukap de sabdami kanin mahadmuro iwan sin deni hanida o Islam so mura-murahan magmumpat in pagpatumtum namo diha dunya dagfakfad law akhirat magsarang sukul kami kanyo labi na pamuk mas namo amon nagdihil kamo lang tabihan waktu rin di magpatumtum iwan na fallahu subhanahu wa ta'ala in pagsukul na to katan hitunay na to madto kanya sabab hinan kita niyo deng mga jumlahan si muslim wala na kita niyo naglawag sinarama kasabunalan niya rin nagkita niyo nyugsak paakama di tamin tatay mo sinallahu ta'ala dito hadarat niya mura-muraan mamaid na kami subhanakallah bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله